filime z'ubwenge dore bateguye kugira ngo filime z'ubwenge zibagereho. Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze ku bufatanye na Fair Presentation za filime z'ubwenge zikabageraho. Ufite ikibazo uri mu karere ka Musanze, hamagara iyo nimero umaze kubona. Wasanga iwawe utakigira peti ukarenganya uwaguteguriye. Wasanga utakigira peti ukarenganya uwaguteguriye ifunguro. Ibanga narindi ni urusenda bise akaryoshe. Akaryoshe wumve ko arirwo rusenda mudasobwa mu Gasobanuye nawe akoresha umuryango wa. Reka mbareke mu byumve. Ugikeneye gukomeza ndetse wikomba intoki. Akaryoshye ni urusenda ruhumuza ibiryo ndetse rugaragara neza mu maso y'abarureba. Dufite urusenda mu gacupa kanini na gato, uhitamo bitewe n'urwo wifuza. Ukeneye kurangura waduhamagara kuri 079 03 14 317. Wowe ntiwigore, aho waba uherereye hose turarukugezaho. Akaryoshye, urusenda rwiza rwujuje ubuziranenge. Ladybox Entertainment, umva umwana usoma. Tetulad kubufatanye n'ubumwe n'imbaraga Musanze za filime z'ubwenge zikatugeraho. Baya Tubam Production barakuzaniye Feinda Soma filime z'ubwenge. Dutangiye gute? Wumva amagambo dutangiranye ni ijambo kurindi. Jade and her brother Bran made their Jade n'umuvandimwe bita Bran across the pond to the 505. banyuze mu buzima bukomeye cyane nyuma yuko ababyeyi babo bari bamaze kwicwa bakikirwa mu gace bise i London. They thought this might be a chance for it. Aba bana bafashe umwanzuro wo kuba bakwimuka bitewe nuko ababyeyi babo bari bamaze kwicwa. The first hope of a good night. Ikintu cya mbere bakoraga mbere yuko baryama aba bana Cutting through the dry, dusty down. birindaga ikibi icyo ari cyo cyose. Nubwo mu mugi amasasu yabaga avuga umunsi ku munsi, ibirara byariyongereye. Down air at dusk. For protection of any foreseeable future. Kubwo gushaka kwirinda kubera ahazaza habo, The siblings were aba bana baje gutoranywa n'ikipe y'amabandi, batoranywa ku gahato batabishaka. deep ties within the world of work. Ikipe y'amabandi yari yarabatoranije ni ikipe yarizweho kuba yaricaga abantu ndetse igacuruza n'ibiyobyabwenge. Organized crime. Yarabatirije kugira ngo bakorane nayo. Brother and sister out of the proverbial frying. Iki nicyo kintu kibi cyaje kuba hagati y'uyu mwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu. Accidentally ending. Ubwo uyu mwana w'umukobwa bita Jade kumbanuka yarashe musaza we atazi yuko ari musaza we arashe. Ubuzima bwa Bran wita burangiriraho. Bran's life. Umukobwa sasa bita Jade kumbanuka yarashe musaza we atabizi. Bari baratoranijwe ikipe y'amabandi ariko batabishaka. Jade's on hand. After that, Nyuma y'ibyo byose never shoot another. Jade yarahiye yuko atazigera yongera gufata imbunda ngo arase igihe cyose azaba akiri muzima. Between grief, Ubu ngubu uyu mukobwa akaba atifuza ikibi icyo ari cyo cyose. her own instincts. Ndetse Jade nta n'undi muntu n'umwe kuri isi yizera nyuma y'ibyo yanyuzemo byose uretse we wiyizera n'ibitekerezo bye. One in the city seemingly against her. Nubwo abantu bose mu mugi basa naho bari kumurwanya bakamuhiga, They didn't count on. gusa hari ikintu kimwe batitaho. In the dark alley, Igihe cyose uhuye n'uyu mukobwa bita Jade mu mwijima, ikintu cya mbere ugomba gukora ngo ugire inama your best bet, yawe run. nuko wakwiruka, kubera ko uyu mukobwa ni mubi. Akazina ka filime bakise Jade. Jade tumaze kumenya yuko ari izina ry'umukobwa, ibyamubayeho tumaze kubimenya. Narababwiye ngo banyita mudasobwa mu Gasobanuye, mbari amayoberani nayo ukamenya ngo ni kubufatanye n'ubumwe n'imbaraga Musanze. Mbibutse uri mu gahunga k'abarashi, gana kwa DJ Fuadi, filime za mudasobwa 5 kwa 5. Uri mu karere ka Rubavu, gana kwa VJ cyangwa se DJ Vinox. Wifuza ibikoresho bya elektroniki byose arabifite, telefone z'ubwoko bwose, flash, memory card n'ibindi byose. Akanaga filime kamwe karangira Domis. Abarara ni benshi. Abana bari baramaze kwimuka nyuma yuko ababyeyi babo bari bamaze kwicwa, ariko naho bagiye ibintu bisa n'ibyabakomereyeho ku buryo umukobwa Jade byagaze igihe akarasa musaza we, ariko akabikora nawe ari imbanuka. Aho
aho bari bimukiye hari ikipe y'abarara yabafashe ibahereza akazi ku ngufu ku gahato ikaja ibakoresha. Uyu mukobwa JD wasigaye biragenda ute? Domis mbari amayoberani nayo ni ijambo kurindi. Mukobwa muto dutangiranye haraho ari kwerekera. Mbibutsa wifuza kwamamaza kuri izi filime zirebwa cyane muri East Africa ndetse n'ahandi, hamagara kuri 0788 24 12 700. Mudasobwa mu Gasobanuye niwe muzivuganira. Mukobwa muto ari kwerekera nda jambo baravuga ariko mbigiye na yereye mvuga n'amafaranga mutanga ni kamurari. Umukobwa yaro yaje gukomanga sasa akukanye komanze hari undi mukobwa wasohotse nda jambo baravuga umva umusobanuzi usobanura reba igihe navugiye n'amafaranga mutanga. Urimo nakora iki hano? You mind if I come inside? Hari ikibazo ninjiye imbere tukavugana. Sawa, injira komeza imbere. Umukobwa arinjira ni umukobwa muto uri hano nawe arasa n'utishimye. Zagenze bite? Urasobanukirwa? Barakwereka sasa amasaha 28 ashize bira byose tumaze kubona bibaye. Amasaha 28 arashize bira byose bibaye. Mbere yuko ura mukobwa aje gukomanga nibyo bavuze situbizi. Amasaha 28 arashize. Erega ndasobanura. We do believe you are guilty of obstructing an investigation. Kwese turabizi neza kandi twizera neza yuko uri umunyabyaha kubera ko watubongamiye. Iperereza ryacu ntiturikore neza. Bas do bakatwereka ibintu byakomeye. I'm a federal officer. Inzego zitandukanye zituruka mu gisirikari Of zose uko zakabaye other charges. ndetse n'izindi nzego zose zirimo ziragushiraho ibirego bitandukanye wa mukobwa we bitewe n'ibintu wakoze ejo. Yewe dore umukobwa uri hano, dore umukobwa uri hano. Reka batwereke sasa uyu mukobwa mbere y'ayo masaha 28 byagenze bite. Batwereke twasize uyu mukobwa yaranda ari gukomanga haranda ari kwinjira. Byagenze bite? Kubera iki bari kumushiraho ibirego bitandukanye? Ngwereze cyo kurya nakabiriye ariko urakoze. Umukobwa bari kumushiraho ibirego bitandukanye. Sasa reka batwereke imbavu bari kumushiraho ibirego bitandukanye. Byagenze bite? Urasobanukirwa? Ijambo kurindi komi number 1. Dore uburyo bamuhereza ifokewe akira. How's it coming along? None se kaje gute? Mbwira kunda kukana kaje munda. That's alright. Oya ibintu byose bimeze neza. Wareka ngumva niba kari gutera imigeri. Oya ntabwo kari gutera imigeri. So, None what's up? bimeze bite? Raira, Can we just talk? wareka tukaganira. What? Tukaganira ibiki? I haven't heard from you. Sinigeze numva amakuru yawe kuva Brian namurasa. Umva umukobwa uri hano sasa ati sinigeze numva amakuru yawe kuva Brian namurasa. Brian mbibutse ni mu saza we twarabimenye. Mubyibuke filime gitangira uyu mukobwa yarashe musaza we ariko nawe amurasa ari imbanuka amurasa atabigambiriye. Uyararira. So that's why you're here. None se niyo mpamvu uri hano? I'm gonna clear your conscience. Urashaka ngo tubiganireho urebe niba amarangamutima yawe yagaruka akamera neza? Hey, Jade. Urifuza ko twavuga iki JD? Kumbe umukobwa uri hano niwe JD. Fault? Urashaka ngo mvuge yuko yose atari amakosa yawe? Look for shooting your own brother through a fucking... Urifuza yuko naceceka ngabireka kuba warifashe ukarasa musaza wawe Leaving me alone to raise his kid? nyuma ukifuza kunziga muri ino nyubako njenyine ngagwana no kurera uyu mwana na mutwitiye? Nibyo wifuza? Does that help you get a better night's sleep? Kugira ngo bigufashe kuja uryama neza urote neza bitewe n'abantu wakoze uragira ngo mvuge ngo ndakubabariye? Uyarahaguruka sasa agiruca afata agakapu akira. I don't want your pity money. Sinifuza amafaranga yawe ntacyo amaze. It's for both of you.
aya mafaranga nayawe n'uwo mwana utwite. Rayira reba, last bit of family I might have. ikintu cya nyuma naba nsigaranye kuri iyi si ni umuryango, kandi umuryango mfite ni wowe n'uwo mwana utwite. Nimwe mwenyine nsigaranye. Don't shut me out this kid's life. Ndakwinginze wishaka ko uyu mwana azamfata nabi cyangwa se ngo akura nabi. Dufite amahirwe yo kuba naba ikintu mfite umwana agakura neza. Mbabarira umbaye amahirwe basi nanjye mu gukura kwe mbigiremo uruhari. Ni umukobwa muto uri hano, niwe warashe se. Just eat your food. None se wafashe ibyo kurya ukarya? Basi ibyo bimaze kuba sasa za filime z'ubwenge. Filime z'ubwenge zitangira zituje. Muranzi ibyo bimaze kuba sasa, umukobwa yafashe urugendo arerekera. Yaravuye kureba umugore wa musaza we. Ako kanya sasa hari imodoka yamwegereye. The fuck in the car? We injira mu modoka gira va mushenzi we urinde. Hari amagambo bavuga batukana ngaba ndayasobanura muranzi. Nararezwe. We injira mu modoka. Umukobwa afungura imodoka yinjiramo, ikigabo cyari kimutunze imbunda. What the actual fuck? Oh, We ibi nibicuri gukora. just fucking man. Oya nagukinishaga. It was a joke. Nakinaga nukuri kw'Imana, kumbe sasa ubanza baziranye. Basanzwe baziranye. You doing with my bag? Uri murakora iki mu gikapu cyanjye? You're at the gym. Hari ikintu nari nashizemo ubwo twari turi muri gym. Relax. In my bag? Wagifasha ugishira mu gikapu cyanjye kweli? Walking around with what? Weed, oxy, H? Nari ndi kugenda naco ndabizi ibaze kweli. I would ever go. Wa mushenzi urifuza yuko bampata bakanjana muri gereza, ibaza ari urumogi washizemo. Not drugs. Oya ntabwo ari ibiyobyabwenge. Dore icyo nari nashizemo. Icyo ni iki? It's above your pay grade, sweetheart. Ibi birenze ubwego rwawe wa mukobwa we uko bikeka. Police are looking for that. Ibi ni byo abapolisi bari gushaka. All right, you were. Uyu ni umwanda ndetse hariho n'amakuru yose ya ira club idukoresha. Wumva amagambo sasa. Still part of the club. Kandi ndakeka nawe uracyari umunyamuryango w'iyi club ya turokrise ikadukoresha ku ngufu. Would you just chill the fuck out? All right, seriously, come on. Ugomba kuba seri. My membership? We menye neza yuko ibyo nabivuyemo njyewe singira umunyamuryango wa ira club, singikeneye gukorana nabo. Mbereza umwanda wanje nigendera, ubwo ni igikapu. Ndagiye. See ya. Sawa reka tuze kubonana. Yaramweretse sasa akadiski. Ako kanya umusore akiri hano hari uwaje wambaye ingwefero. Do! Aramwegera. Sohoka mu modoka gira vuba. Yes. Sohoka mu modoka. You know my t- Oya ntabwo urwego rwanjye sinayisohokamo. Tú tienes algo que no te pertenece. Hari ikintu ufite kandi ikintu ufite si icyawe. Sohoka mu modoka. Umukobwa arabibona sasa. Ako kanya yatangiza imodoka. Tangiza imodoka byihuse. Do! Bikaba biramukurikira. Umwanda. Mbega igishenzi. Umukobwa nawe hano sasa agira ubwoba. Agisigira ikoti. Ahita cawo. Baya! Bullet! Masasu. Umukobwa batangira kumurasa. Tangira kumurasa ibintu na mikino. Bintu na mikino. Hari ikintu wamenya n'icyo utamenya. Hari ikintu wamenya n'icyo utamenya. Umukobwa wari waririnze bibi. Do! Masaha y'ijoro umukobwa aratangira gukiza amagara ye. Bigabo bullet uri kurasa nawe sasa wagira ngo yinyoreye inzoga anyoye igwarwa nta gipimo reka bullet umukobwa gira uce sasa do tangira kwinaga umukobwa nawe yacikiye ari gukiza amagara ye bintu byakomeye yaterewe hejuru buri wese asamaye. Do! Umukobwa muto bamwise Jade. Komeza imbere. Mbibutse umukobwa bari bamweretse disk. Ageze hano sasa akomeza imbere. Filime z'ubwenge zitangira gace muranzi neza.
umukobwa akomeza imbere sasa. Ageze imbere sasa, we injira mu modoka agira vuba, turingana kubitana na mugenzi we. We iki ni igitekerezo kibi. Ikiza nuko wafata iyi disk nagusabye. Oya sinyishaka. Mbabarira ufata iyi disk. Bo barimo barayita drive ariko reka tuyite disk, twebwe turita tuzumva neza aba DJ murabizi. Mbabarira kandi disk nduze kuyita cyangwa se ngo uyibure. Oya uwo mwana we singushaka. Mbabarira uyipate. Akira genda. Kora ibicuka byose ubana. Uyahita subiza imodoka sasa inyuma. Asubiza imodoka inyuma. Tumaze kumenya neza yuko iyi disk iri amakuru yabirabirara. To. Paya. Bullet. Umukobwa atangira gucaho sasa. Mbibutse urani yo makuru yaramuhaye, ntabwo bari bayicara mu mashini ngo tumenye ngo iyi disk iri hiki. Tondo uraza gusobanukirwa. Umukobwa ageze hano sasa, dore ubwoba n'amasaha y'ijoro. Mbibutse badushubije inyuma ngo turebe uyu mukobwa umunsi wamugendekeye ute. Amasaha 28 niba iki yahuye nabyo urasobanukirwa. Umukobwa akomeza imbere. Komeza imbere ari ikinyubako yahungiyemo. Ahandaje sasa. Kobwa muto. Disk ni uyipite. Mbibutse iyi disk ngo n'abapolisi barimo barayishaka. Ageze hano. Kumbe ubanze bigabo byamukurikiye. Na ubanze bigabo byamukurikiye. Umukobwa arazaritsimba. Dore umukobwa ngarazaritsimba. Ageze hano sasa akora mu gakapu cye. Umushanzi yarari hano man. Afata diske dore ngarayifata kayitsimba kayibika. Harawe yabitse diske sasa. Igikapu naco akinaga ku ruhande. I don't know, man. Iki gikoba kigiye kigishanze kazi. Mugishaki mutandukanye mugishaki. Umwana atangira gucaho sasa. Tangira gucaho ari gukiza amagara ye. Turabagabo bafite imbunda. Wenda mwese amaso yanyu muyakoresha. Muyakore dore bigabo biri hano. Bigabo biri hano nda mikino bifite. Hey! Za filime z'ubwanjye. Kigabo kiro. Bagabo bari murashakisha umukobwa. Dore bagabo bari hano wagira ngo n'abarusiya. Bigabo bikuze. Mugabo bayo. Komeza gushakisha. Komeza gushakisha. Umukobwa yabitsinze. Kigabo tigeze hano kiriyumvira. Kiramanza kiriyumvira. Kumbe nyuma ye. Dore za filime z'ubwenge. Iki kibirindutse. Ariko icyo ni ikiwe. Cyo niki? Gasiya. Udutoki kumenyo rimwe gadeya. Dore umukobwa uri hano bayobye. Dore icyo umukobwa ukora umugabo acira amenyo. Mwana komeza imbere. Dore umukobwa uri hano nda mikino afite. Yawe ku mutwe. Umukobwa aje hasi. Cyamuturutse inyuma kimukubita igiti. Umukobwa aje hasi. Tayari baramupata. Umukobwa sasa. Umukobwa ndaryamye. Kangutse guca tangiye kuzanzamuka ariko garuru bwenge yitegereje imbere ye. Kumbe ndanubwo aryamye aricaye. Tegereje imbere ye. Umukobwa yawe mugenzi we nawe bamufashe. Bose babafashe. Rimwe mugenzi we bari kumukora icyo bita torturing. Barimo baramubabaza. Ikintu muri gushaka ndabwo ngifite.
komeza ubimbwire. Mbega umushenzi, uyu mwana wawe wizerara. Baraza baramwitegereza. None tubigenza ute? Ntabwo mfite icyo mushaka, sinzi naho kiri, icyo muri gushaka singizi. Mugabo bamukomye, bamubabaje, ariko yanze kwemera. Ako kanya sasa umugabo bayo afata inyundo. Yewe fata inyundo bayo. Ntabwo uzaho kiri. Don't hurt yourself. Bayo reka ngerageze ku mavi. Smash job, but the knee Gerageza ku mavi turebe. is a magical spot from which Umugabo afata inyundo sasa ku mavi y'umugabo. Tegereze filime. Yawe ntabwo nzaho kiri, simbizi. Nari kuba nababwiye na mbere iyo usa ndabizi. Bigabo nda mikino bifite, bagabo nda mikino bafite. Umukobwa aritegereza birarenze. Dore inyundo. Umusore yanze kuvuga. Wareka tukavugana. We mbereza umunota, ndi mu kazi. Mbereza iyo nyundo ngwerekesha umwanda. Yawe kumenyo. Ibyo muri gukora ni ibiki? my friend. Ntugire ikibazo mushuti, You'll get your turn. ni wowe ugiye gukurikira. Unless you got something to say, perhaps. Naba nta kintu na kimwe aratubwira, ni wowe uraza gukurikira. Ibigabo sasa bimaze kumukomagura ku bisebe. Dore ngo barazana icyo bise orange. Do bigabo bivayo. Birababaza gufata aya mazi ya orange ukayashira mu gisebe. Birababaza, uzabigerageze wumve. Where the fuck is it? We icyo dushaka kiriye ntabwo abizi. It does. Ndabizi neza ko abizi. Umukobwa yaravuze ngo ntabwo abizi. Do fata inyundo uyarayitegereza. Baya burati mu mutwe. Musore bahise bamurasa. Hari undi waje ku ruhande aramurasa. Abagabo bari yarunda imikino bafite. Murimo muratekereza ibiki basore? You didn't tell us nothing yet. Kubera ko tumye agenda nta kintu na kimwe yari yakatubwira. Ndakeka ariko uyu kwirirwa murakenana n'iby'ubusa. Hari icyo yavuze. Yavuze ko uyu mukobwa azi. Uyu mukobwa yavuze ko azi aho driver iri cyangwa se diske. Nateka yuko uyu mukobwa nadashobora guhita tubwira byoroheje. Nawe mumukomagure ariko ndimo mwice. Mukubiti ariko ndimo mwice. Ako kanyu w'inyunda bayo sasa. Niko mumupate mumumanure hasi cha. Bamugejeje hasi. Atangira kumubabaza. Uratubwira aho driver iri cyangwa se diske. Fuck. Umwanda. Iryo jambo bavuze sinarisobanura mu Kinyarwanda. Kigabo. Umwanda. Iyi mikino abazungu bakunda kuyikina. Mbega gufata icuma ukaje ukubita hagati y'indoki. Do Brad Pitt. Mbega You are so fucking shit at that game. ntabwo uzi gukina uwo mukino. Uyarahaguruka amaze kwitera icuma. Siya ntabwo nzi gukina uwo mukino. Nyuma yuko niba bajugiye kunsembura, umukobwa aragarura. Ibigabo biri hano nibigome. Biramufata. Yawe kumenyo. Wo buretse segonda rimwe. Tell you something. Hari ikintu nifuza kukubwira. What? Iki. What? Iki. Do umukobwa atangira kumuterekera amaso. Iki.
I just always wanted to say that. nifuzaga kukubwira ibyo ngubwiye Wesley Snipes, bro. ukamenya nga Wesley Snipes ntabwo muzi muri filime ya Kenya. Wesley Snipes ni umukinnyi wa filime uzwi cyane, ni icyamamare. Yeah, just some wabingoreye tukicundeba inbred redneck. no gukora ibintu bidafatika bitumvikana ukabireka. Yewe kiryeho umukobwa araseka. Discount. Brad Pitt uraciriritse. Umugabo aragaruka mu mikino ye. Yewe ndapuye we. Do that. Urashaka kubyitaho? That's hilarious. No, listen, for real. Nagira ngo unyumve neza. That game. Muri uwo mukino ndi umuhanga. Tips, you know. Ubishatse nabikwereka. Just sitting around. Urabona twicaye n'igihe kirekire. Finding ways to kandi dukeneye kuba twakwishimisha twembi. Strap my hand Reba. that table over. Wokora ibishoboka byose umpambure unyegereze aho ngaho imbere y'ameza nshire ibiganza bibiri ngwereke ibyo ndakora. Fine. Okay, sawa. If you fuck around at all, nuramuka uzanye ubundi buryarya don't give a fuck. ndaza kukwica. Fucking understand? Uranyumva neza? Cool, man. You got it. Yego ndakumva tuza. Bullshit. Utaza n'umwanda. Magambo yo gutukana reka sinayavuga. Cross my heart, hope to die. Aramukurura. Uyu mukobwa mbibutse twamubonye azi kwigwanaho ibyibanze arabizi. Akira ngaho gereka niba uzi gukina uyu mukino. Nuramukozanya ubugoryi ndarahira ku mana yanjye ndakumena gahanga. Uranyumva? Noted. Birumvikana. Agiruca afata icyuma. Fata icyuma. Umukobwa uri hano jade tangira kwereka umugabo yongera umuvuduko. You see, it's actually quite simple. Urabona uburyo byoroshe. All you need is a little hand-eye coordination. Dore umukobwa. It's pretty easy. We buretse Hand-eye coordination. kubera iki uri kubikora wihuse kandi ukabikora amaso yawe atari kureba nawe ugiye gushira icyuma. Ubikora ute? Ubihuza gute? Wiki? Just a warm-up. I was just getting to the actual lesson. Iri ni isomo wokomeza urebe witonze itegereze. Dore umukobwa. Dore umukobwa. Yewe. Yewe. Chuma. Gateya. Bite. Nimwe. Mukobwa ariyambura. Dore umukobwa. Kora. Bite. It's only gonna get worse, you know. Ibintu bigiye kukubana bibi. Bite. Chuma. Mugari. Down. Dore umukobwa uri hano. Yewe. Chuma. Bite. Bite. Mukobwa. Ni mubi. Mubi. Pate kigabo. Pate kigabo. Ako kanya yumva arabaje sasa. Mukobwa ahita asohoka yihuse. Hita asohoka yihuse. Ikigabo yarakirangije. Kigabo yaragishoje. Do. Umukobwa atangira gucika sasa. Yumvisha arabaje. Umukobwa atangira gukiza amagara ye. Za filime z'ubwanjye komi number 1. Ukamenya ngo ni kubufatanye n'umwe n'imbaraga musanze. Umukobwa afata akamoto ako kanya sasa dore ikigabo nacyo kiraza. Umukobwa ciao. We utamurasa wa mushenzi we. Utamurasa. Atwaye drive mwihorera agende. Umukobwa afata akamoto sasa ciao. Umukobwa komeza imbere. Ndi byatinze sasa kwa magagani. Kwereka ku rundi ruhande hari umugabo uriyo. Uyu mugabo sasa mbibutse twamubonye niwe boss. Ne waje akarasa umusore waruzeranye na jade. Gutu uyu mushenzi yasohotse. Yesu Kristo umwanda. We upitse ikibiriti cyangwa se urumuri ngo nakishe. Aya! Boss uri hano nta mikino mfite. Mushenzi gusa.
umwanda. Umukobwa arabacitse. Uyu mukobwa niwe ufite drive, niwe ufite disk iriho iki uraza gusobanukirwa. Dore umukobwa aravaho disk akaza yihuta, ubwoba ni bwose. Abagabo yabonye indamikino bafite, abagabo barica. Ageze hano sasa, Leila, ibintu byose kuri isi birasa naho byangiritse. Umukobwa bayo afite ubwoba ni bwose. What? None se uragira ngo dukora iki? Police. Ndagira ngo nyifate yino disk nje kuyitanga kuri polisi. Umva umukobwa inama ari kwigira sasa. Hey, that's JD, ubwo nubusazi. Talk knows I'm the only one who knows where it is. He's gonna come and look for me. When he finds me, I'm dead. Ndabizi neza banyiri disk baraza kunshaka, kandi niba mbona baraza guhita banyica. Ndaza kuba ndi umurambo. you go to the cops. Ibyo ndaco byahindura ko wayifata ukayijanira abapolisi. Ariruhutsa. None se urakeka ngo ira club bimeze bite? Ira kipe yabarukirise ikabakoresha ibikorwa bibi bimeze bite? Would they help? Urumva bagufasha? With Brand and Logan gone, who am I gonna trust? Nyuma y'ibyo bakoreye Brand ndetse na Logan, uzi uburyo bagiye. Urumva ninde nakwizera? Ni kipe yakoraga y'amabandi. If you take it to Ortiz. Ariko ibintu bishobora guhinduka uramutse uyaye Ortiz iyo disk. Ortiz bishobora guhinduka uyimuhaye. Wabikora? Come on. Ngwino, reka tugende tuje kuyizana. Oya ndano namwe turi buje. Ibintu byose bimeze neza. Umukobwa aricara. Why don't you bring it here? Kubera iki utagenda ngo uyizane hano? We can figure out what to do. Tukamenya icyo kuyikoresha tuyifite. Iyo disk nshobora kuyitaho. Mbibutse uyu ni umugore wa musaza we. Cool. Sawa, tuza. Ngiye kuyizana. Ortiz is peace Nyifate nywereje kwa Ortiz. offering or something. Ndebe byibuze niba byatuzanira amahoro. Ask for some cash to leave. Wenda nshobora no kumusaba udufaranga. Tukava muri uno mugi tukimuka tukagenda. Have it. It's too risky. Gusa kuyiguhereza ntabwo byaba bisobanutse. Ni ibibazo naba ngushizemo. Guma hano wiyiteho. Please. Ndakwinginze, ndagusabye wiyiteho. Yeah. Sawa. I'll be careful. Ndaza kwiyitaho. Be careful. Ndaza kwiyitaho. That mine just be. Ngiye gupakira. Witegure isaha iyo ariyo yose. Naguhamagara tugahita ducomoka. Tukagenda. Umugore wa musaza we sasa asigara yicaya. Hey, you remember me? We uranyibuka? The movie. Yego. Partner Jade. Twakunda kuza kwarebera filime nje n'umwunganizi wanje. Dumpster fire. We're done with this Nabagabo bareno bari kuganira sasa. crap. Dusize umukobwa agiye gushaka drive. Around for looking for something. Tugiye kumara ijoro ryose turi gushaka ibintu tutazi. Mbega umwanda. What it is? Ntabwo uzi icyari cyo. Ubundi se niki tugiye gushaka? He wants us to find his hard drive Tugomba gukora ibishoboka byose tugashaka drive iri joro uko byagenda kose. tonight, bro. Yavuze ko icyo byasaba icyo ari cyo cyose tugomba kugikora kugira ngo dushake drive. There's some Nabagabo babiri bari hano bari kuganira sasa. Ndituzi ngo ni bande, ndituzi ngo bakora ngande. lost his phone. Hey, bro. You're always driving around with your dick in your hand. Oh, hey, hold on. Uyu baramamagara sasa reka nze. Oh Chavez. Yeah, okay, cool. Ya ndakumva imeze neza. Iminota 5 turaza kuba tuhageze. Amakuru meza. We're not gonna be driving around. Ushobora gusanga tutaramara ijoro ryose dutwaye imodoka. Texted me that. Let's go. Amaze kunyandikira yuko tugomba kumugeraho. Sawa reka twegende. Let's go. Reka tugende bakomeza imbere. Abagabo sasa barakwereka ahantu baje. Kumbe abagabo ubanza n'abapolisi. Ariko abapolisi bakora mu banga. Right there. Uje kunyibutse nituwagera ahantu baje n'ahantu Amigo. basa n'ahantu barasaniye. Sasa ari hasi. Fucking wife too, because it's all on fire and shit. Abagabo babiri bari hano ubanza n'abapolisi. Fuck, man. How do you, como se dice,
How do you say second marriage in Spanish? none se umuntu ashatse kuvuga ubukwe ngo yakoze ubukwe bwa kabiri muri Spanish bivuga gute? Wenje simvuga Spanish. Utaza kunyigiraho ndimo ndagerageza. Ndakora ibishoboka byose. Take your mom's number anytime. Yeah, I bet you would. Because that's how you roll. That is how I roll, dog. Fuck that. Hey. We. She looks familiar, huh? Ura mukobwa urabona adasa n'usanzwe bitegereza imbere. That's our girl. Ura ni wa mukobwa wacu. Kumbe barakurika sasa umukobwa wacu ubanza yaje kuri polisi. Tugomba kuvugana nawe. Reka tugende. Umukobwa ubanza bamufasha ahubwo. Do! Ahantu bamufatiye mbibutse tubonye ari amasaso basa n'abaharasaniye. This is ridiculous. Ibintu biratangaje. This is ridiculous. Biratangaje? Is it really ridiculous? Koko se urabona bitangaje? A pretty big coincidence. Coincidence? Not really. All right. Yeah. In a gang that you just happen to be a known member of said gang. And it is you being at the crash site of a stolen vehicle. A vehicle that happens to be connected to gang activity and a gang. Wa mukobwa we ibikorwa byose biri gukora muri uyu mugi tuzi yuko wabarizwaga mu kipe y'amabandi kandi bano police bari kugufata bagufashe ahantu hari imodoka basa n'abarasaniye. That you just happen to be a known member. Gute uva una kintu na kimwe ubiziho umukobwa sasa bamufashe ariko bamupata ahantu basa naho barasaniye. Banze yari kwanyura. Look at he who knows many things. I don't know where you uravuga usa naho uzi ibintu byinshi wa mupolisi we. That, but I'm just taking a walk. Sinzi ibyo bintu ahantu wabikuye nje nari ndi gutandi kwigira mu rugo. Taking a walk. Warudi kugenda. What? With your face? None se iyo sura yawe yabaye iki niba wari gutaha uri kuja mu rugo? To a bush with like that had cats and tigers and shit? Wagira ngo ninjangwe yari kwihisha tayiga. Biratangaje. All right. Urabona bitangaje? Oya ntabwo bitangaje. None se werekezaga mu rugo ngo tukugezeyo ubundi utahaye mu rugo nihe umukobwa barasa n'abamufashe sasa mu rugo utaha nihe ahantu barasaniye niho bamusanze bahita bamuyura. Tubwo tugarukiye hano sasa. Just up here. Right here? Wait, ahanga. Eh. Sweet, nice little alleyway. Nothing bad happens down here. Nta kintu na kimwe kigeze kibana. Those are the guys. Wait, bara ni babagabo. Guys, they rolled up on. Bara ni babagabo bari batuzengurutse bashaka kutwataka. Hold up. Abahe bagabo. They Ushatse gusobanura iki? on us, man. They had guns. Bara abagabo batuzengurutse bashaka kutwataka bafite n'imbunda. Well, check it out. You stay here. We guma hano reka tuje gusuzuma tumenye bara abagabo ngo ni bande. Bruce Leroy. Utaza kwigira Bruce ugasanga bigukozeho. Yo. See some hands. Your hands. Amaboko hejuru aho tuyabona abagabo n'abapolisi twababonye. Hands. Oh, you got. Ako kanya sasa abakivanga amaboko hejuru dore kingo kiraza kikamuha urutoki. Well, fucking put your hands up. We ndavuze ngo mushire amaboko aho tuyabona. Hold on a second. Agize gutyo sasa kumba abagabo nabo bafite badge za polisi ubanza abagabo n'abapolisi kandi twabonye bari kwataka kare mugenzi w'uyu mukobwa. Bega umwanda. Holy shit. Umwanda. You guys were 5-0. Gee. Kweri ki mutigeze mutwibwirana mbere? Why don't you fucking say something? Nta kintu na kimwe mwigeze muvuga. Faya! Uwa mbere baramurasa. Umwanda. Abagabo bari hariya sasa ubanza ari n'abagambanyi. Umukobwa ari hano. Agiye kugenda wigenda. Ikigabo cyamugezeho kare. Abagabo nta kindi bashaka barashaka drive barashaka disc iri iki Being in the drop boy, wild boy, smoking on that loud boy, sniffing on that pow boy, cocaine cowboy. Young nigga in the street smoking on that endo and Sinfo, busting loud pipes out the window. Take a little glass, sell it off like they windows. I'm 10 toe. I want my cash, count it out. I'm a hot boy, yeah, shooting at the block boys. That flop go, I'm running through your castle, it's pop go. Watch for the pop go in the deep, girls, I'm a girl, I'm a mosquito, I'm a zero. Who the fuck is this? Wewe uninde?
umeze ute muvandimwe? You get this number. Iyi nimero wayibonye ute? Fucker, he ain't in business. We reka tuve kuri business. What I gotta say. Nta nubwo wifuza kumva icyo nshaka kukubwira. Gira vuba. You got something this morning. Ufite ikintu canje. Something you want. Kandi nanjye mfite ikintu kimwe ushaka. What is that? Ni iki? Girl. Mfite umukobwa. Oh. To be honest with you, I ain't got no use. Ngubwije ukuri rero wa musore we. Uyu mukobwa nta kintu na kimwe ngiye kumukoresha. I got the feeling that this gusa numvishe mu bitekerezo by'uyu mukobwa cyangwa se mu byumviro bye asa n'umuntu ushaka kukugirira nabi. Let's be smart about it. Ikibazo kire kuri ibyo umaze kumbwira. Uri umunyabwenge kuri ibyo. Very rich man. Urabizi natuma uba umugabo w'umukire. Sawa. Ndaza kukubwira. And you get what you deserve. Urambereza ibyanje nawe upate ibyo ukwiriye. I'ma think about it. Ngiye kubitekerezaho. Ntubitekerezeho umwanya muremure kubera ko nshobora guhindura ibitekerezo. Umugabo ahitamo kupa. Umugabo uri hano sasa ubanze nawe ari umwapia. Umukobwa bongeye baramufata. Afite drive, afite diske. Diske iri hiki. Umukobwa arimo arashakishwa n'abapolisi, agashakishwa n'abamafia. This bitch is dangerous. Uyu mukobwa ni mubi. Without breaking a sweat. Yisha umusore wacu nta mikino irimo ndetse we ndigeze n'ababara. Mu muhambure. Reka turebe uburyo arenze. Reka turebe icyo bafashasha. Oh, mbega agakobwa gato keza. Agize guca sasa bamwereka umugore wa musaza we. Send my boys to go see that pretty little girl. Ndamutse nohereje abasore banje bakaje kureba uyu mukobwa. Ntabwo uyu mukobwa yabyifuza. Nta kintu na kimwe biziho. Whatever. Fine. Sawa. Fine, I'll take you. Just ndaza kubatwara. Gusa uyu mukobwa mu mwihorere agume wenyine. Nguhaye ijambo ryanje wa mukobwa we ndacarabo. Genda uduhereze drive, uduhe diske. Udutware ahandiri. I think I better go pick her up anyways. You know, just in case. Byatinze aba bacaho sasa. Reka tugende. Umukobwa yemeye kuja kubahereza drive, kubahereza diske. Ubundi nawe bakareka umugore wa musaza we. Umukobwa yinjiye imodoka sasa. Nta kindi kigomba gukurikira nukuja kwereka abagabo, akabereka drive, akabereka diske. What the fuck is this? We ibi ni biki? Fucking with this kid? Uri kumwe n'uriya mwana? man. Oya. Ahubwo uriya mwana ari kumwe n'uwo tuje kureba. Arimo aratwegera. Ashobora kuba afite pistol mwitonde. Bwira Otis yuko ngeneye kumubona. Sasa umukobwa ndakindi yakoze dore ngarafata abamafia tel akabazana kwa Otis. Otis mbibutse twavumbuye yuko nawe akuriye itsinda cyangwa se agatsiko k'amabandi uyu mukobwa yakoranaga nako. Kagatsiko k'amabandi kamukoresheje kamuhatira we na musaza we. Dore umukobwa ngarabafata akabari yabazana kwa Otis. Aho kugira ngo abajani hari drive arabafashe abazana kwa Otis. Umukobwa nawe ni mubayi. Ndami kina mfite. This chica knows if anything happens to us, nagira ikintu na kimwe kitubaho. Ugomba kumenya ko uri umukobwa wo mu muryango wawe nawe araza gupfa. You really trust this fucking bitch, Beans? Ntabwo twakwizeye kino kiraya man. You guys just chill, man. It's here. I'll get it. Mwebwe mutuze ibyo mushaka biri hano. Ndaza kubibahereza. Nibyatinze sasa. Aba baraza basohoka mu modoka. Dore handi imodoka bayinjiza. Bakomeza imbere. Umukobwa ari inyuma. Kwereka sasa ahandu umugore wa musaza wari hari icyo yumvishe. Ninde? Barakomanga. Ni mugore wa musaza we.
avayo tegereje imbere twasize yitegereza sinzi umukomangiye ngo ninde ibigabo nabyo bivayo umukobwa yababwiye ko aje kubahiriza drive aje kubahiriza diske andu baje abarara bariyo ni bench mbibutse umukobwa bazanye ahandazi kwa Otis iri ni itsinda yakoraga muri uyu mukobwa na musaza we twarabibonye ariko rikabakoresha ku ngufu ku gahato batabishaka ku kanya hari uwaje sasa yo uje ni Nino ku gahuru Nino Got some balls coming in here, Jay. What is it that you want? ushaka iki? Who are these assholes? ubundi kwera iki uri kumwe n'abashenzi? Assholes. aba bashenzi Killed Logan tonight. bishe Logan muri iri joro uyarabyumva uvuze ngo iki? bishe Logan. These stupid ibi bigoryi turi kumwe fucks pulled Logan off the street. zishe Logan. He had some black box or whatever. bitewe nuko hari akabox yari afite bari gushaka Until they bamanje kumubabaza bikomeye nyuma na nyuma baramurasa. Box iri he? stashed it somewhere. haraho yayishize. These guys, it was here. aba rero impamvu bari hano bari bazi yuko baje kwitora kubera icyo wakora ibintu ngibyo. You might want to deal with these pieces of shit. naketse yuko aba bashenzi ushobora kubitaho niyo mpamvu nabazanye. umukobwa bisobanuye ko nawe yagambaniye ibi bigabo sasa. uyu mukobwa arimo arabesha azi icyo dushaka aho kiri. ibigabo nabyo biramutanga. We got no beef with you. kwenda bifu dufitanye nawe. Towers and go. turifuza gufata ibyacu tugasohoka tukagenda. You see where you are? wamenye ahantu uri urahazi neza. nijye ufata umwanzuro w'ibintu byose bigomba gukorwa. Jade injiramo imbere ngwino. We came for. oya ntabwo yaza mpaka tubonye ibyo dushaka. abagabo bakora imbunda sasa. bakora imbunda. Looks like we've got a grande Akagar situation. ubanza tugiye kugira ibyago bikomeye cyane. tugeze mu bibazo bikomeye mwese murakiryaho. kera batuka umugabo agira uca ramanzara pupera to mafuri Nino bullet sas dore ibyanditseho mu mutwe baya sigara umwe tangira kwigwana nawe bagabo ni benshi. umukobwa w'icyo sasa uyu nawe baramukurikira baya mugabo baramurashe. bagabo ni benshi. umukobwa atangira gucaho sasa arebe niba yacika n'aba bagabo nabo ntabwo agishaka gukorana nabo. mbibutse nibo bamukoreshaga kuva na kera we na musaza we. umukobwa ageze hano sasa asanga hose harafunze umwanda. umukobwa asubira inyuma busha gize guca kubitana na Nino. Otis sinifuza uyu mwanda. umuzigo wanje uri he? Otis sasa nawe dore ngaratangira kumubaza umuzigo. narabihishe ibintu byose bimeze neza. ndimo nakubwiza ukuri ngeneye ko mwanda wagaruka. uranyumva neza? ariko ari ufite na mbere. yego nari ngufite gusa rira joro warashe inshuti yanjye ya mbere ndetse urasa musaza wawe. gute wakora ibintu ngibyo? urumva twakumvikana nje muri ubu buzima warirasiye musaza wawe. Otis urandakaje. I need to go. ngeneye kugenda. ugenda ushaye. Otis nta mikino mfite ndahantu namwe uri buje mpaka umuzigo wanje uwugaruye. niba wararashe musaza wawe twakumvikana gute? to mukobwa de karungu kobwa chao
y'abagore dore z'umukobwa akora hanganye na Otis pati chuma gutera kigabo kirabana yewe babiri gadeya dore umukobwa dore z'umukobwa akora bite babiri kigabo yewe rimwe kigabo kirabana rimwe mukobwa kigabo kiramana cyo ntabwo coroshe pati chuma yewe mukobwa Otis aje hasi chuma mukobwa arakimwaka rimwe kwijosi dore umukobwa akora kupa basi mukobwa aramusoza dore z'umukobwa akora za prime z'ubwenge mukobwa bayo badusubije inyuma amasaha 28 uyu mukobwa byamugendekeye gute mbibutse kano kanya umukobwa yahamagaye Leila kano kanya uyu mukobwa inzego zitandukanye zamushizeho ibirego bitandukanye badushubije inyuma ngo turebe n'ibikiyanyuzemo mukobwa bari kudandabirana ageze kwa Leila kwa mugore wa musaza we dore ngarasanga bihaye karibu inzu bayigezemo kare gize guca Leila ibintu byose byasandaguritse bisobanuye ko bamutwaye umukobwa dore isingira mwikaragiraho sasa mbibutse niwo muryango yarasigaranye umukobwa ndakindi yakoze yafashe icuma pati chuma yawe bongura guca nta muntu urimo niwo muryango yarasigaranye umwana wa musaza we n'umugore we babatwaye nta kindi bashaka barashaka diski shaka diski we umukobwa ari hano dore isingira mwikaragiraho bintu bikamucanga mbikijamba bavuze nta kindi yakoze mwana arasohoka hanze jade ako kanya umuhamagaye sasa jade gize guca umuhamagaye ninde uyu mugabo ni icyamamare muramuzi mwamumenye ku izina bita Marana mwibuke mu gaserivise assassin yaragakinye ndi filime yakinye ari kumwe na J3 How long since? Igihe kinini duherukana London upite imyaka 13 Now you're Maka Dacascos warakuze I hear you've gotten yourself into some trouble. Gusa numvishe ko wanyuze mu bibazo byinshi uri hano ndi hano ariko naje nga Interpol International Police ubu ndi umupolisi mpuzamahanga ngeneye drive sasa nwaruje kumureba bayirukanaga kera uyu mwana akiri muto nawe aje ariko baza nshaka drive ndashaka diske riki kubanza ariho filime za mudasobwa oya diske nayo mfite umudije nabwo yapfa kuyigwa atari yagaruza irihe I thought my dad said you owned a gym or something like that. Natekereje yuko papa yatubwiye yuko ufite gym ahantu uba reba I appreciate you looking out for us after our parents died. Ndagushimira cyangwa se natewe ishema n'uburyo watureze Easy fucking hardcore training you made me do. Ibintu byose wanyigishije imyitozo wambaye Still alive. Niyo yamfashije ubu ngubu ngaba nigwanyo ngaba ngiri muzima uyu mugabo mu buzima busanzwe ningwanye bamwita Maka Dacascos amazina y'inyakuri namumenye nga Marana. Where have you been? Nibiki byakubayeho wundi wahoze Never saw you again. waragiye nitwigeze kwangana gukobana na rimwe none ugarutse uri umupolisi mpuzamahanga gute Sorry about that. umbabarire kuri ibyo byose All of that, and I will explain, but right now umbabarire kuri ibyo byose sinabona uko mbigusobanurira kano kanya icyo ngeneye ko winjira muri imodoka tukagenda
I'm not getting in any vehicle. ntabwo nakwinjira muri iyo modoka. You know how crazy fucked up this day has been? wabuze uburyo ibintu byose uyu munsi byangendekeye. nabonye abapolisi barasa abandi, ibintu byancanze, nta muntu n'umwe nakwizera. ndabyumva neza Raila. Understand, right now. ndabyumva Jade. kano kanya ukeneye kunyizera. You, Reese. nawe ubwawe sinakwizera nubwo wandeze. Getting in the car, so. ntabwo nakwinjira mu modoka. uraza gukora iki? ugiye kundasa? oya, ntabwo nibukura se nutinjira mu modoka. The bad guys aren't far behind. gusa nituba tugupitse twakubonye, ugomba kumenya yuko bari abasore bari kuwiga baraza kuba bari kure yawe. uranyumva neza? gusa igihe cyose utaraza ngo tujane uraba uri mu bibazo. umukobwa ariyumvira sasa, umugabo arakuze, dore uburyo amaze kungana. Bloody drive anyway. none se ubundi niki kirenze kiri kuri iriya drive? mbwira, ntabwo nabikubwira. Say it involves 2 years of investigation and a lot of powerful and dangerous people. gusa wamukubwiye mu magambo make ngubwiye kuri iriya drive cyangwa se iriya disike, hariho abagabo bakomeye cyane muri iki gihugu ndetse n'abagizi ba nabi bose bifatanya bagakora ibikorwa bitemewe n'amategeko. So everybody wants this motherfucker. niyo mpamvu ibikorwa byose birimo biranshakisha. si ibyo gusa, biro gusa wa mukobwa we. Before you tell me what my brother knew. gusa mbere na mbere manzi umbwire niki umuvandimwe wanje yamenye. nyumva neza mukobwa muto. And so far over your head, you have no idea. ushobora gusanga ibitekerezo byawe biri kure, nta gitekerezo ufite kano kanya. So before that happens, mbere yuko ibi byose biba, you get your little butt the fuck. ugomba kumanza kwinjira mu modoka. umukobwa ariyumvira. Okay, cool. sawa, ndatuje. We need to get Layla first. gusa mbere na mbere tugomba kubona Layla. And then what? What guarantee do I have that we're going to be safe? none se nyuma y'ibyo byose uransezeranya yuko turaza kuba dutekanye njyewe na Layla? Jade, nyumva neza. Maka da Kaskos, Marana, mwibuke muri Wu Assassin, mwibuke mu zindi filime nyinshi yakinye. Okay, cool. sawa, But I need to call her. At least. gusa ngeneye kumuhamagara basi rimwe. ngeneye kumva uburyo Layla ameze. Marana, sawa, ngaho muhamagare. uyu mugabo hari indi filime yakinye ari kumwe na J3, ndaza kuyibashakira. umwami niwe wari warayikoze. ako kanya sasa barakwereka umukobwa kimana guhamagara Layla. ninde? uri muranyumva neza? hari uwitabye telefone ye sasa. kumbe bosi mukuru ni wagiye gufata Layla. umbabarire gusa ndakeka uranzi. ibintu byose urasa nawe wabyangirije. urabizi icyo ndi kukubwira urakizi, nutabikora urasanga ari ubuce namukataguye. ufite isaha imwe gusa. uranyumva neza? umugabo ahita mukupa. Sorry, it's just a bad connection, but I'm on my way. sawa, ndi mu nzira nuko nari numvishe nabi. Get on Central and head east. aba binjira mu modoka sasa. baya mupolisi wa mbere bahita bamurasa bataragira aho basha. aba bose barimo barashaka drive, barimo barashaka disike. rimira yuko wagira ngo ni filime za mudasobwa zihari. bose barashaka disike. baya bigabo ni byinshi, bigabo birasa n'ibyo bakurikiye sasa. yahita atwara iki? atwara imodoka. we nyuri inyuma gira vuba, byakomeye. nyuri inyuma, umukobwa ahita yisohokamo. bigabo ni byinshi. bageze imbere basanga sasa umuhanda nawo usa nawo ufunze. y'umugabo ni indwanyi baramuzi, ni icyamamare, ari umuhitinzi. Maka da Kaskos, Marana, mwibuke mu mafilime menshi. baya rimwe n'igikorwa umugabo ntabwo akina. kumbe bigabo ni byinshi. baya masasu. umukobwa abona ibintu byakomeye. Interpol nayo barayirasa. ibaza abagabo baratinyuka polisi mpuzamahanga bakayataka, he no gusubira inyuma. umukobwa abonye bikomeye sasa, dore ngarakiza amagara ahita asimbuka acara karenga asiga umupolisi inyuma.
biga birano byarakanye byinshi umukobwa cyawo umukobwa afite drive baya rimwe mugabo ni mubi bullets bites makata kaskos baya yawe ngokora mugabo mu buzima busanzwe ni mubi terera kwepa bites rimwe arabuna yawe kuraba magazine naga ku ruhande yawe turi uburyo arodingamo bullets masasu mugabo ni indwanyi dore ibyo akora minota mike cyane mugabo ndabwa papa ibyo akora arabizi niba utamuzi uzamumenya uyu mugabo ni mubayi ndabashakira filime ze ngitatu ndazibaha makata kaskos marana umukobwa nta kindi cyabaye sasa dore isingira mwikaragiraho ahari kuja hose barimo baramuhiga ubu ntabwo azi ngo yakwizera nde umukobwa ibyo byose bimaze kuba bamaze gufata umugore wa musaza we nta kindi yakoze dore ngaraza ubanza yiyemeje kuza gutanga drive disk hari ibintu wamenya n'ibyo utamenya ariko murumva uburyo nasobanuye nitonze ukamenya ngo amafaranga yanyu asigaye ari menshi sigaye mvuga nitonze ngavuga mbishaka umukobwa ageze hano sasa afite ndarenze ariko niko nimero uko muyizi mwashiraho amafaranga You're just running in circles. inzira mundu n'uruziga rayira ari he I said, where the fuck is she? ndavuze ngo ari he dore boss komeza ubimbwire About now, she's probably standing in a puddle. ushobora gusanga kano kanya ahagaze mu isayo y'amaraso Belongs to me. You can have it. hari ikintu ufite cyane Okay. uraza kukigira nuko namubonye Listen, You can bitch. say whatever the fuck you want, but you don't. ibyo uravuga byose n'ibyo ushaka byose ntabwo birashoboka ndari nabona rayira ako kanya bamukureho sasa Jade, just give it to them. wabaye ibyo bashaka bamuha urushi bakubita umugore wa musaza we mbibutse aratwite nimwakire mufata ibyanyu uyu mukobwa twamubonye nimwakire ibyanyu Not up to me and bury her ass in the desert. ibyo mubinzanire nimurangiza mumufate muje kumushingura mu butayu Is that really necessary?